السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردوتو تاكي قبجمتو تخيني بقى دقان جراتني سنين جتا قياس اللغة سنقرتني مي بولشا يتني مالي بولشا في إبسا إنه ما فوسيسو في أديكا خيسو وليقت وجي يعني حافوسي سنيقا أنيس وننا الراواتها هنجرو yoo fuudha barbaadellee deemee haa fuudhu garuu mana kiyya kana naddeebi'e taanaan ibsaan garteemi hanqayoon bultii tiyyaan taphata hay jaalala tiyyaan qabuu miina hiikee maa fuudhin an bulchaan sanis isa haa bulbuluu kiyyaa solloqaa kana haadha ani jireenya kiyya kana hanqayoom na booreessee hanqayoom akkatti meena laala morma kiyya akka eega gaafa dhiyoo kisinna cafaqee hasxaan sani laammaan irra tuusu ammas deemee dhalaa biraatiin fuudha jee muraad naar kuutee sammee isin hadiiqaa san keessaa osoo isin hin baaneen isinit dhufa agartaniimi hadiiqaan isin keessa tatteessan sanis boota nin beeka dhaqeetumaan bakka isin dhayiqassan dhaqeetumaan intaluma san fuudhuma isii arkeetumaan akkasi fuula keessan dura yoon diddire malee fayyaan tiyyan jirtu tanuma abbaa feeteetu haa taatu tan nabiitumaan taane intala abbaa feeteetu saniifuu warreettan isii beeytan warreettan booda isin sheeneessaati qabadhaa intalaatee san udduu isiitiin lafa kan wali qabattee haateessu mana keessa yoonkiin ammoo diree yoo waa godhee gabbaatanii akka ani jechuudha muraadishaan nama jireenya isaatu wallaalee garteemi nama jireenya isaatu wallaalee gabbee kara kanaan deemaa beeyne waan fajaazaa takka garteemi sani ilmoo guddifachuu dadhabee jechuudha nama jaartiin eeylaantii gurgurtee ibsaa fi isaa nama jaartiin eeylaantii gurgurtee isinii galeemi akkasin mana keessatti waan shabakaa bittuufi isaan warra icciti isaanii takka takkatti hin baafne malee isaan amma akkami bulfachuu deema duuba haalli gaantala miliyoona meeqaan fuudhuu deema jaani saniifuu miliyoona meeqaa miti waan fadheenuu haa fuudhu haa argu isaas haa nadhufuusi mana kiyya fuudheemi balbala mana kiyyaa baanan ittuma naa eeggaddaa ibsaa isin bulchaa baantan sanis haa dhufuu kiyyaan harreen san mana kanatti deebu haa deebiyan isaan hundinuu miyyoo ammoo warreettan beeytan warreettan garteemi isiniif kabajaa qabdu yooni fi isin dhageesse qabaddaa yoo isin hin dhageenye immoo ani lubbuu isii bakka isin jirtu isinin himu gaafan qabe sanitti fuula kaameeraa dura baaseetiin irra deema hanqa inni narra deeme san isirra deemeetiin irraa kafaladha isinii galee saniifuu jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan nololchiseetu jira malee akkatti lafaa keellollee nama jaartii takkaa'u jiraachisuu dadhabeetu lama inumaa fuudhee jiraachisa mee haa jiraachisifatu anamma naafi ibsaan jaarsaa jaartii miti gana mana kanan deebinaan an ibsaan beeku isi innan beeku qarqara mana kiyyaa baanaan an ibsaan dhiisu isi sin dhiisu ammoo garuu hadiiquma isaan keessa jiran san garteemi hadiiquma san itti dhaqeetumaan isuma san osoo ijaan na arkanii ableedhaan isi diddiree fixa jechuudha. Haatee suugaraa haa nyaattu joraa jettee Oromoon haanaaftee suugaraa kiyya haanillee dhufeetumaan sii galeemi deemeetis hadiiqaa sanitti isaan hin barbaada kiyya gaafa isiin wal dhabeeru barbaada kiyya mana kana dhufaami ana arguu taa'amee ibsaan yoo ani agartuu isaa sanii sabeessee ganaa ija takkaan inni sadaqaa kadhatee inni deemuu baate na arguu ta'a ibsaan akkasitti sadaqaa kadhatee ganda keessa inni deemuu baate na arkaan jee intala sariif isaa booche na hin sahinaa malee ani isaa boochu hin jiru isaa boochu jirti yattanii warreettan gartee kara biraa fudhattanillee ani isaa bo'aan jiru wanni na boochisaa hireeti yata jallatte tan takkatti inni narra bahee na cafaqutan tanaatu na boochisu jira malee isaaf bakka qabaadhee inni maaliif na dhiisee ta biraa fuudhaaf miti abbaan ilmaan sagaliitu sii galeemi abbaan ilmaan sagaliitu haati ilmaan sagaliitu ilmaan isii dhiifteeti deemtee heerumti sanii miti awwanni na boochisaa jira faraddu an dhiira faraddu sin fadhu dhiira kijibtuu sin fadhu dhiira gartee mi jireenya isiitu fooyyeffattee hin beekne dhiira butaan taata kaa'u takkaa irraa jijjiirtee hin beekne tanaa mitiiti
isaan duras waan dhiirsi taate agarree jirra. Mush dhiirti isaaniif nu awwaalaa miti jechuu barbaadeeti. Isin galee saniifuu mootu yaa muraadisha yaa boo jiraadhaa hanqa jiraattaniis garuu gaafa isin argetti isin dhumattee quba qabaadhaa ani Aashaan tanuma si galee siisin beeku ilmoo tantee yoo ilaal akka fideetiin ilmoo tantee osoo tajartu maaltu ilmoo teessan harkaanuu isinii qabataa miti tanuma guddisu jirtu san rabbii si haa gargaaru malee ammallee mee duuboo jireenya isin jiraachuu jirtan biyya namaa keessa dhaabbattanii wanna ol qabdanii viidiyoo wanna godhuu malee akka nama dachii hunda bitee mootummaa biyya kanaatti namaa bariif dhaaddanii hayyee dhaaddachaadha akka hanqafeetanillee dhaaddadha saniifuu amma isin fuulaaf deemtaami rabbi karaa si haa banu insha Allahu ta'ala rabbiin goommas si haa galchu fuudhaaf deemtaa du'aayin si godhu jira aamin numa jeeti ibsaan baana rabbiin gardeemi addunyaa fi akhiratti dachiin illee si haa abaartu dachiin illee si haa jibbitu hiyyaa ilmoo fokkattuu kaafii gara qabni atuu fokkotaa sanii rabbiin addunyaa fi akhiratti si jibbee akkasumas si haa fokkisu siin jee abaarsi eebbiti tanaa aamin jee fudhadhu si galee imimmaan kiyya kana addunyaa fi akhiratti ibidda tahee si haa gubu ibidda tahee si haa gubu ilmoo milkiin argatin ilmoo abaaramtuu malee ilmoo eebbifamtuun argin argattee irraa hin milkaa'in taqabdurraa si haa beelessu tadhabdirraa addunyaa fi akhiratti dhabuma san si haa mutu jiraadhuuf waggaa 100 kaa'u jiraadhuuf ta jireenya keetii nan dhibne amma isin abboo insha Allah ta'ala akkuma deemtu dachiin siinaa jirtoon hanqa imimmaan kiyya kana nama wajjiftee amaanaa wallaaltan sanitti addunyaa fi akhiraa rabbi si haa jibbu rabbiin tadhalte siin faayideessi siin guddisin tadhaabbatte rabbi siin faayideessin rabbiin ni danda'a insha ta'ala rabbiin insha Allah si fuula gammachuudhaan jiraatu sin argin rabbiin si sadaqaa kadhatu rabbiin haa agarsiisu si bakka sadaqaa san isinirraa cufnee si fi muraadishaadhaan quba qabaadhaa bakka sadaqaa san isinirraa cufnee baaxoo namni kaayyanne isin dhokfaysine eelaandii gurgurree waan shabakaa manatti isinii fiduu turre garuu san hundinuu osoo tana hunda beekne san hunda hungoonu eega gooneefu insha Allah ta'ala addunyaa fi akhiratti jaartiin teessanaa haa qulqulluma gurgurtu kophee namaa tacciiramte hunda haa gurgurtu rabbiin yaa rabbi kiyya ilmoota yaa rabbi kiyya kana ilma azaabaan isa naa rakki azaaba naqi azaabaan naa rakki yaa rabbi kiyya insha Allah yaa rabbi waan du'aa isa karadhe kana naaf dhagee yaa rabbi kiyya isa karadhe naaf dhagee yaa rabbi naa dhagee ammallee quba qabaadhaa imimmaan kiyya kun imimmaaniin arra ati akka dheechi ati na dhoyte san laalaan tiyya san bakka tiyyaa hunda sitti haa deemtu ilmoo abaaramtu ilmoo takkaa milkiin argin ilmoo takkaa eebbaan hin guddatin eebbaan dhalattee eebbaan hin guddatin abaarama arra fuudhaaf deemtaami insha Allah akkuma fuudhaa ol seentetti hamilee si haa cabsu qaxara si haa cabsu isin lachuu qaxara isin haa cabsu si galee ati gammachuu arra Aashaan gammachiisattanii Aashaadhaa garaa gumneettanii gammachuudha godhattanii kan manatti olii deemtan rabbiin qaxara isin haa cabsu rabbiin isin milkeessin rabbiin isin haa agabsu beela malee rabbiin quufa isin haa agarsiisin ani immoo imimmaan kiyya kanaa rabbitti himudha garuu imimmaan kiyya irraa kun
boruuf qabrissi hagu beekadhu taniin booftuun jaalala kee qabaadheeti miti jaalala kee qabaadheeti miti balaa malee khayri waliin agartu inshaallah saniifuu amma ati jireenya bareeda haarii jiraachuu deemta inshaallah jireenya kee jireenya golgolaa haa ta'u siif amma jaartii haarii afuruu deemta ta jaalatte si haadittu ta ati jaalatte si haadittu si galee amma ammootu barbaada keeti sin qabu alhamdulillah deemeellee sin barbaadu habiibii deemeellee sin barbaadu akka ifin feetis jiraadhu akka ifin feetettis jiraadhu gammadii ifirraa iftahee jiraadhu garuu inshaallah gammachuu tantee rabbiin na agarsiise gammachuu ta'e rabbiin na agarsiise gadda kee malee si eeylaandii guuru malee nuus dureen nuutuu guure tuyyoo eeylaandii miti kophee namaa sin guursisin kophee ciramtu ni hagarta inshaallah ammoo waan isinitti jiraattan gaa walumaaniin isin arkaa walumaaniin hanqan jiraadhu kanas walumaaniin jiraanna jireenya keetis ka kanarra bareeduu jiraatte mee niin arka gaa nin jira ni arguufin tahaa jechuu barbaadeeti takkanaati hordoftotaa fi kabajamtoota kiyyaa arraa wanni abaarsa kana godheef maali beektan isaa kana laaleeyse ilmoo narraa baasisan tanarraa baasisan ilmoon sanuma rabbiin isatti dallanee jira addunyaa fi akhiratti si haa dhorku siin jeetiin jiraa qabadhu si haa dhorku argachuuf illee teessu dharraatee duhuu teessa osuma ilmoo dharraatuuti addunyaarraa garuu teessa inshaallah wani nan jeetanaas itti dhufaa jirta ni agartaa jechuudha karaa fuulduraatiifis arkadhu eebbatana amintii fudhadhu siin eebsuuf jira habiibii saniifuu amma jiraadha hanqa jiraattanillee hanqa jiraattanis jiraadha garuu immoo rabbiin gammachuu teessan nan agarsiise gadda kee malee inshaallah akkattuun ichi ilaalee harka laalan akkattiin ichi ilaalee harka akkatti jireenya ganaa itti jiraachuu teessu gartee itti ilaaleetiin harku jira beekee saniifuu gaafa akkatti guutamtu ni dhufta aashaa bira anis akkasitti ol deebisee si guuta habiibii akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa hanqa inni na godhe tanas guyyaan biraatis dhufuuf jira beekadha deebi'ee ilmaan gartaniimi deebi'ee mana kiyyatti na barbaade dhufnaan isaaf amante